ngasi oiba tongan tongan ba page kharagi poseng collection tawbagi manungda iduning to hairiba page asina pongdokpagi matung ina cookie balance shifting system gi wathok thokle hairi internally dispersed persons singda land holding rights speed ragadi halaklaroi haina kangan kre haibo pamasina ahan boina khodol tamjagi amadi video asibu meng tabiri ba punamakpu loktak mapau updates ki makaidagi taramna okjabaga loinana ikai khumnabu uchari amasong soiki lanki bada ngakpi haiba wapam thamjari cookie balance shifting system gi wathok thokle internally dispersed persons singda land holding rights speed ragadi halaklaroi haina khangan kre wapam asi cookie inpi longchin block amadi KISH amasong SHILCA na internally dispersed persons singi yum sagani haina tawriba mapam longchin block ki tuichin area asi KRA gi leader David Hangsing na mahaki lam mahaki village ni haina claim torokpadagi thokibari longchin hariba block asi hana ihang karong korami David Hangsing na hariba mapam asibu longchin haina nauna maming ontoktuna mahaki village samgatkibani panba yabadi 10 January 1967 da Manipur Assembly na Manipur Hill Area Acquisition of Ships Rights Act ki bill ama putoktuna khanaraba matung President of India na June 1967 da ayaba pikhrabani hauzik wathaudiba haibabu ek asi chanagadaba village masak khangdokpa amadi ki details khangdoklaga notification thokpa adu khaktani ek asigi makhada village shipsingda hereditary chieftain rights laitre India pumbada hereditary chieftain system laitre loina muthatkhre Manipur khaktani implement tawba ngamdana lairakliba asi Mizoram state tasu hereditary chieftain rights 1954 da mutkhre important note ta atai state ki cookie taba mafam singda cookie gi separate administration tanma ngamdraga Manipur khakta da cookie singna separate administration taliba asigi achowa maram haibabu asida laire cookie singi hereditary chieftain system muthatpagi ek oina 1967 dagi leijaraga su field da implement tawba ngamdana hauzik phawba lainakiba sina oire Manipur sakar asi kaya yamna sona kaya yamna mona sasan taronggi intellectual sing kaya yamna thawa sadana lairamgi haibagi khudamni haiba wafam phongdokli page asigi makhatana land chinjak changi chinjak leitrabani na Myanmar gi land loiragani Myanmar land tuna loiragani April thadagi Myanmar gi tangai fadaba miyoi lising kuntra manga khaknatana atai praja singi World Food Program gi makhada pirakpa chinjak phanglaroi miyoi milan tara manga henbagi chaningai chinjak leiroi UN Food Program kat tawkiba asina Myanmar gi miyoi lakh tara henbada UN na piramba chinjak piba leplagani Myanmar gi World Food Program gi annual budget 60 million USD ni hauzik baisha puthokpi na bathoraktre US funding lepkibadagi Myanmar pro democracy movement fail oikibada natana chaningai su leitre hairi makha satarakpada pes asimaki aroibo ina post amakhaktanga lokachigi Cabo Verde gi matangda 1952 gi parliament ta hangkiba wahangi pakhum asida Union State Minister asina hairiba ase Manipur State dabar ase India gi part ama oirabani na Cabo Verde gi brahmana pirakpa tax adu India government ki central revenue dat changlai Manipur gi Maharaja na Cabo Verde hanjin hananaba tharakpa che lai adubu merit yamna weak oi amaromda brahmana India da Cabo Verde gi tax 6000 tax piri Cabo Verde hauzik Burma gi oikre India na Cabo Verde transfer tawbiraknaba haijabagi wafam laite MKPO Batana Manipur gi conditional monarchy government leiringai chief minister oiba matamda India governor general da Cabo Verde hanjinnaba thaba cherol matamadu gi minister of state Home Sardar Patel na Manipur gi CM da Cabo Verde hanjinnabagi wafam amuk hanna hairakano haina MKPO Batana governor general da thaba che adu halakhi 1952 gi Pandit Nehru amadi Burma gi PMU nu gi Nagaland amadi Manipur khongchatta Burma India gi border gi matang da wari sanakhi Pandit Nehru amadi Burma gi UNU Nagaland tadi public support pangkide ikaiba nangki 10 March 1967 da Yangon da Indo-Myanmar border gi agreement sign tawnari ba se India gi KM Kanampili Joint Secretary of South Asia Division Ministry of External Affairs ka Brahmagi Colonel ki Mong Rising Officer on the General Staff kani masigi mamangda Pandit Nehru Brahmagi Yangon da December 1954 da chakhi Brahmagi PMU nu ka yanache kaya sign tawnaki 1955
नेहरू की ब्रह्मा खोंगचतदी इंदिरा गांधी सु यावखी 1957 की अक्टोबर थादा अमुकसु यंगोन द चटखी कबो बेली की वफम असी पंडित नेहरू मसा खंगना क्लेम तौदना रिकॉग्नाइज तौथोखिबनी प्रूफ हाइबबु पार्लियामेंट की वहंग की पौखुम अमदी सरदार पटेल ना MKPO बट्टादा कबो बेली की वफम हौदोरक्तना बाहायरखिबा असिना ओइरे हौजिक हंगदबा वहंगदी पार्लियामेंट की अयाबा यावदना सरकारना हेक्ता अतोपा कंट्री अमदा इंडिया की लम मणिपुर की लम पिथोकपा याब्रा बिरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स केसेस की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अमगी मतुंग इन्ना सरकारना इंडिया की लम पिथोकिबा यादे पीदबा यादबा ओइरगसु कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 368 अमेंडमेंट तौरबा मतुंगदा पीगदबनी मसिदा आर्टिकल 3 सु नरोय कबो बेली बर्माना ऑक्युपाई तौखिबा अदुदा इंडियाना रिक्लेम तौखिदबा करिगिनो बर्माना मणिपुर की दमक इंडिया गवर्नमेंट पिरकपा कबो बेली टैक्स कना अमता तानारमदना कोकथोखिबा करिगिनो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल दा साइन तौनखिबा बाउंड्री एग्रीमेंट अदु पार्लियामेंट की अयाबा यावकिब्रा बाउंड्री डिमार्केशन दा मणिपुर स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव अमता यहोंदना प्रजा खंगंदना तुमिन तौखिबगी मरम करिगिनो इंडियाना कबो बेली पिथोखिबा नत्रगा टैक्स कोकथोकपिबगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कदाइदनो कबो बेली अमुक हंजननबा सुप्रीम कोर्ट का चटकदबनी मतम अदुगी सरकारना तौरमलिबा असि फ्लोटिंग ऑल रूल्स खुरालोना सुंगनम ससनदनी हाइबा वफम जुनिंगचौ हाइरिबा पेस असिना फोंदोकलि मखा सथरकपदा क्वाकैथेल 360 हाइरिबा पेस असिगी पोस्ट अमनि खक लखोचरगा थमजगे ब्रेकिंग न्यूज मार एनपी अमदि KZC की लीडर रिचर्ड पुइतेबु जोमी CBDF ना ngarang yam thina फुदरखरे हाइरि महाक समरिटन हॉस्पिटल दा पुकलक्तुना लाइकन नकरे हाइरि अमरोमदा मार्गी लीडर अमा फुदरकपगी कंडेम तौरखरे हाइबा वफम थमलि मखा सथरकपदा नेशनल हाईवे 2 दा लमदम असिगी तंगाई फदर नोमदा चंद्रबा याद्रबा पोचै पुदुन लाकपा गाड़ी चमरी गोमद्रा मंगा हाइरिबा लंबी असिदा अपन बयावदना पुसलखरे मखाताना पोचै पुसलकपदा खुदोंथीबा थोक्तनबगी दमक चिनिनाय ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स नाकन बचेक्शन थराव लौखटखी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता पामदबा थौदोक थोक्तनबगी दमक चिंग अमसुंग तमदा पुन्ना चेक पॉइंट चामगा मपन हांगदुना अचट ओंगसिंग चेक तौबगी थबक सथखरे हाइना मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम ना थदरकपा चिरोल अमना खंगलगली।